magnano mbala tsara atsika jiaby. Niany mahandro antrona hoe mena miredareda ho antsika dikary. Marobe zay fitaovana azontsika ampiasaina rehefa azo ny fadimbolana atsika. Misy fitaovana maromaro azontsika ampiasaina. Ny voalohany amin'izany atsika afaka mampiasa fitaovana tapa-damba. Tapa-damba vita amin'ny coton. Ohatra zao karaha ity zay afaka ampiasaintsika. Rehefa mampiasa izy atsika tanatsika tsara karaha igny dia avalintsika indray mandeha karaha igny dia avalintsika mivady karaha igny avô azontsika avady karaha igny. Dia amin'izay zegny atsika mampiasa izy mety ity mba tsy mipetaka mity loatsika. Dia misy fitaovana hafa koa dia azontsika ampiasaina toy ny serviette hygiénique lavable asasana. Zao vitan'ny famelomana Madagasikara. Misy koa azontsika ampiasaina serviette hygiénique dia AGTRB dia ampiasaina indraiky tonga dia ahirana. Fa rehefa magnaregny fo zegny atsika fognositsika mangala taratasy atsika fognositsika taratasy tsara dia arena anaty poubelle fa tsy apetrapetrakatsika. Avô koa zegny atsika afaka mampiasa kaopy menstruel igny zegny le ampidegna amin'ny fahavavianatsika. Dia zegny koa fa vidina dia rehefa fetsy adosy dia sasana tsara madio vao afaka ampiasaina. Afaka koa tsika mampiasa tampon. Igny koa dia afaka ampiasaintsika ara-dalàna. Manana safidy malalaka atsika mampiasa zegny raha tiantsika ampiasaina fa tandrema ihany ny fahasalamana. Rehefa manasa le mety sasana karaha ty tsika, sasantsika tsara amin'ny rano sy savony dia mila tapaka masoandro. Bye bye.